Ibyo wamenya ku iperereza ryatangiye gukorwa kuri Ingabire Victoire. RIB yataye muri yombi Ingabire Victoire Umuhoza ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Itabwa muri yombi rye rikurikiye ibyavugiwe mu rukiko rukuru kuri uyu wa kane, ubwo rwasomaga icyemezo kuri uyu wa 19 Kamena 2025 rwategetse ko iperereza kuri we ritangira ku ya 20 Kamena 2025 ngo n'uyu munsi. Mu rukiko havuzwe ko agomba gukorwaho iperereza ku byaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa repubulika, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko no kwigaragambya cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ingabire yakozweho iperereza nyuma y'uko abantu 9 barimo n'umunyamakuru wa Umubavu TV n'ikinyamakuru cya Umubavu Nsengimana Theoneste bari kuburanishwa bakunze kumugarukaho cyane mu rubanza. Abaregwa bose bafashwe muri 2021 baregwa ibyaha bifitanye isano n'amahugurwa ubushinjacyaha buvuga ko yitabiriwe n'abari abayoboke b'ishyaka rya Darifa Umurinzi bagamije kwigira hamwe amayeri bazakoresha mu guhirika ubutegetsi hadakoreshejwe intwaro. Ubushinjacyaha bwerekana ko abari mu nama bahurije ku mugambi wo guhirika ubutegetsi, bahugurwa ku buryo butandukanye bashobora kwifashisha muri uwo mugambi. Ni amahugurwa bahabwaga n'abanyamahanga hifashishijwe igitabo cyitwa Blueprint for Revolution cyanditswe n'umunya-Serbia Đurđa Popović. Icyo gitabo kirimo amayeri abifuza kurwanya ubutegetsi biyambaza bitabaye ngombwa gufata intwaro. Ku meza y'ibiganiro byabo bayobotse b'ishyaka ritemewe mu Rwanda riyobowe na Ingabire Victoire, hariho ingingo zirimo kuririra ku bibazo bishingiye ku misoro y'ubutaka, ibibazo by'abamotari, ibibazo bya Kangondo n'ibindi bashoboraga kuririraho bigaragambya. Mu gucura uwo mugambi ngo bigishwaga uburyo bwo gukemura ibibazo nka Operation Shirubwoba, udahungetwa ugahungeta, Serwakira yishwe, Sondage, ngo nizo operation nyine babaga barimo. Kuri Operation Shirubwoba abaregwa basobanura ko ababahuguraga babasabaga gutinyuka, bakavuga ibibazo baba bafite, bagatanga ibitekerezo by'uko byakagombye gukorwa. Kuri Serwakira yishwe, Sondage byari bigamije gutanga ibitekerezo no gukoresha abandi baturage bababazwa n'ibibazo baba bafite n'uburyo
bumva bikwiye gukemurwa n'ibindi. Umugambi warabapfubanye. Ubushinjacyaha bugaragaza ko abaregwa bari bacuze umugambi wo guhirika ubutegetsi, ari nayo mpamvu ayo mahugurwa yari yateguwe hagamijwe gukungura ubumenyi abazawugiramo uruhare. Bugaragaza ku mugambi wabo wo gutangira ibikorwa byo kwigaragambya wari gushyirwa mu bikorwa ku ya 14 Ukwakira 2021, ari nabwo bizihizaga umunsi bitiriye Ingabire Victoire wa Ingabire Day. Umwe mu bari muri ayo mahugurwa, Nzabandora Boniface, niwe watanze ubuhamya atanga amakuru ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Yashimangiye ko abitabiriye ayo mahugurwa bari bafite umugambi wo guhirika ubutegetsi. Yavuze ko yayitabiriye ariko abonye imigambi abayateguye bari barimo ahitamo kubavamo kuko yumvaga bafite imigambi mibisha ku gihugu. Amahugurwa yateguwe na Darif Umurinzi, umutangabuhamya, yavuze ko yagiyeyo azi ko ari amahugurwa y'Icyongereza kuko yari yarasabye Ingabire, ariko aza gutungurwa no gusanga ari agamije guhirika ubutegetsi. Abiregura bose bavuga ko uwari umuhuzabikorwa w'uwo mugambi ari Sibomana Sylvain. Yabereye ku ikoranabuhanga, ariko abayitabiriye bose bakoresha andi mazina atandukanye nayo bitwa mu guhisha imyirondoro yabo, hagamijwe kurinda ubuzima bwite no kwirinda kugirirwa nabi. Buri munsi w'amahugurwa abayitabiriye bohererezwaga 1,000 na Sibomana yo kugura interineti mu gihe cy'iminsi 4. Ubushinjacyaha bwari bwaragaragarije urukiko ibimenyetso birimo n'amajwi yafashwe ubwo bari muri ayo mahugurwa ndetse yumvishwe no mu rukiko. Abavugwa bagaruka ku migambi itandukanye bari bafite, irimo kugumura abaturage no kubangisha ubutegetsi binyuze mu kumvisha abazunguzayi ko uburenganzira bwabo butubahirizwa no kuganiriza abaturage bimuwe ahantu hatandukanye nka Kangondo, babwirwa ko ibyo bakorewe ari ukubambura uburenganzira kuri gakondo yabo. Hari kandi gushaka imyambaro no guhimba indirimbo bigamije kwigumura ku butegetsi buriho no kumvisha ishyaka rya FPR riri ku butegetsi binyuze mu cyo bise Operation Serwakira n'ibindi. Mu kwiregura, abaregwa bakunze kuvuga ko Sibomana ari we wabatumiye muri iyo nama, mu gihe ubushinjacyaha bwagaragaje ko yatumijwe na Sibomana n'uwitwa Asumuta, ariko bigizwemo uruhare na Ingabire. Bwavuze ko Ingabire yahuje aba bombi mu gutegura uwo mugambi. Mu rukiko, Ingabire we yireguye avuga ko yabahuje ubwo Sibomana yavugaga ko arwaye amenyo, undi akamwizeza ko azamuha ubufasha, nubwo ubushinjacyaha bwabiteye utwatsi. Ubushinjacyaha bwo bugaragaza ko bahujwe n'umugambi mubisha, ndetse hari amafaranga Ingabire
yahaga Sibomana ari nayo yagurwagamo interineti yifashishwaga n'abahugurwa, bugaragaza ko ibyakorwaga byose byabaga bizwi na Ingabire ndetse yanabikurikiraniraga hafi. Umunyamakuru Nsengimana azamo ati ubushinjacyaha bukurikiranyeho Nsengimana Theoneste ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi, gutangaza amakuru y'ibihuha no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi. Ni ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko byakorewe kuri televiziyo ya Umubavu TV ikorera kuri interineti. Mu biganiro byavugiwemo amagambo avuga nabi ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha burega Nsengimana kuba ari we wifashishijwe cyane n'iri tsinda agatangaza amakuru y'ibihuha binyuze kuri televiziyo ye Umubavu TV n'ikinyamakuru umubavu.com. Bwavuze ko hari aho mu biganiro bye bagaragazaga ko umuhanzi Kizito Mihigo wapfuye yiyahuye atari byo ahubwo ko yishwe. Hari naho kandi ngo bavuga ko hari abantu bafungiwe ubusa barimo Idamage, Iryamugwiza Yvonne, Karasira Aimable n'abandi. Nsengimana yahakanye ibyaha byose aregwa avuga ko ntaho ahuriye n'umugambi wo guhirika ubutegetsi, ahubwo ibyo yatambukije yabaga yabihawe na Inkoramutima Ingabire Victoire Umuhoza. Ibyo byatumye urukiko rubona ko n'uwo Ingabire atari yarabajijwe muri uru rubanza ari ngombwa kugira ngo agire ibyo asobanura. Rwagaragaje ko ibisobanuro yatanze bidahagije kandi hari ibimenyetso bigaragaza uruhande rwe. Abaregwa bose baburanye bahakana ibyaha, basaba ko bafungurwa kuko bamaze igihe bafunzwe, mu gihe ubushinjacyaha bwo bwifuza ko bakwiye guhamwa n'ibyaha bagahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, uretse Umutabazi Alphonse wasabiwe gufungwa imyaka 20 kuko atitabiriye amahugurwa. Ngayo nguko rero, bibutsa gukanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza.